We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. MTN 8 last 8, Golden Arrows 1, Kaizer Chiefs 0. Ngine-legendary supporter Killer mfowethu XXL Bisham Grey. hey Thashaba unjani mfowethu? Mina ngiyaphila mfethu ngiyaphila. Yeah, ilubuhlungu nje. Kubuhlungu na shayiwe. But futhi siphinde sibuye nganeno ukuthi abafana badlalile bona although siluza ama chance ku first half yabo. Yeah. Then ku second half abalithola ke lelo goal abalitholile basilimaza ngalo. Yeah. But into engifuna ukutshela yona thina singamakhosi akukho la kubhlungu khona. Ngoba umntwana omncane makacala mawuzala umntwana makana 1 month or ana 1 day mawungambeka ebankini angeke azawe uyosolo kahleli lapha ebankini akaguquki mos. Then makasondela uyakhasa then makhasa bambelela ngezinto bese ehamba. Wena manje bobheke thina ukuthi sizothatha M10 8 bowutshela ubani ngizothatha M10 8 ngoba thina sayigcina nini nje kuyibona singene sakhanda awu madoda ubani wathi mina ngifuna M10 8 hayi ake iKaizer Chiefs ayigcina nini kuyibona idlala M10 8 hayi umnyaka thina sinandaba lento le bedlalwa namuhla kusilethu le obe kuyipractice yalabantu laba abangagezi obandaba laba bontombukayisa obani ontombukayisa ama Orlando Pirates awageza akithi base bawathela nangamanzi eOrlando ngendaba imoto enkulu zama boys yebo ngoba abagezi manje bebanuka lapha estadium babathela ngamanzi so angeze thina size la sizobabangisa la ngoba babathela ngamanzi babathela ngamakhemikhali awu understand iziningi nje izinto ezilapha yana yabo iziningi izinto ezikhala lapha so ayikho into esingayenza but anyway congratulations kula team ayi4 awinile abasale nezinto zabo vele bajwayele wonke lama team lawo asele ama team ahlezi akhona ku M10 8 so thina nje besizile nje ukuthi sizobona lapha ukuthi kwenzakalani but into engiyithandayo iKaizer Chiefs iza kahle ama chances maningi mawuthatha ubheka lo mfana lo esiceda kumthenga lona asesweni umntasingwa unumber 10 unumber 70 ulanga lihle phiri yebo ayi player le ntwana le ungathi phiri phela phili akithi sebangishaya kakhulu mfethu sengiqendo ikhanda asebenzi awulanga lihle mfethu hayi uyiplayer sengiyabona ukuthi wayehlangana neloti bhola uyabona sengiyabona ukuthi waye abe 2 in 1 yebo hayi uyalisebenzela 3 in 1 phela nemali hayi imali akusumuntu ungayibali imali namanje udla yona lapha yana eRestaurant ngoba thina siyakhokha siyabhadala yabona so ngithi mina amakhosi amahle ningakhohlwa ukuthi Wednesday sadlala khona la FNB Stadium Sikhukhuni sibhekene nesikhukhuni yebo ukhala kwethu sokusulela phezukwa esikhukhuni uvele lesikhukhuni yazi abantu laba de webangakhona laba balento le abafana besende Golden Arrows le basidelela kucala kuma social media bathini bakhulume enye inhlamba lapha yana ngathi hayi sizobakhomba inzima ngeke ngize ngikhulume ngoba baphinde babuye baxolisa yabo ngabona ivideo ya Ahlazana athi Jobe khona basidelelayo Jobe nami ngasho ngathi khona basidelelayo sobakhomba bangilimaza abangilimaza kodwa manje leli yakho lilela iphutha nalolikorile noma iphutha lika goalkeeper ngoba kubonakala ngathi iphutha lapha manje into mele uyifundise yona emhlabeni ne ukuthi iphutha lenzeke esihlahleni lenzeke emntwini ophilayo so nayo Peterson umuntu uyaphila so imistake le eyenzekile uma ungathatha ubheke uPeterson umuntu ovimba anzima kabi futhi wavimbela amabili ngesasa wavimbile so angeke ngize ngimblame mina ngale mistake eyenzekile vele iphutha lenzeke emntwini so ukuthi next time uzobona ukuthi okay la ngenza imistake uzokhona ukuyilungisa le mistake ayenzile but singamakhosi hayi amakhosi ngiyawathanda ngohlezi ngiwathanda ngaso sonke isikhathi khosi for life phela ungenanga ngemali lapho uyawathanda nje uyabona
hayi ukuthi ungenele ya angenanga futhi nangamavoti awuqashiwe lapha uvotelwanga akusi FF leya akusi ANC leya akusi DA ini angizazi ke lezi amakhuwa Yeah. Yeah, Democratic Alliance. yeah DA akusi DA leyana so ungena ngokuthanda kwakho Yeah. and uphuma futhi nangokuthanda kwakho kuyaphumeka kodwa Hayi, akuphunywa ophuma lapho usuka hayi nangu uThabza kungakasangana kanje namuhla akasekho right engqondweni Ayibo. waza waphuma ku Kaizer Chiefs angeke uze uphile kahle yabona Yeah. ufana nomuntu one HIV yabo Yeah. waza wangadli amaphilisi uzambona sekakusanganela la sekayehle ne weight so Yeah. yeah so ku Kaizer Chiefs kumele ufane nomuntu welentuzana udla amaphilisi akho unga default ngoba wayi default uzayimoshela ngomuva hey madala yes hayi futhi ngiyabonga bhuti wami bonga thina usihlonipha mfowethu kubonga mina bhuti wami the legendary guys ningakhohlwa ukufollowa guys ni subscribe bafethu kule channel le ni Top subscribe Football SA. yeah Top Football SA bafethu Khila Wekhosi ukhona bo KG bakhona Yeah. wonke umuntu nje owaziwayo bafethu ngiyacela bafethu sikhuphule ipage bafethu niyazi bafethu South Africa angiyanithemba asikhuphuleni le page siyele kubo ma 100k subscribers bafethu siyabonga bhuti asibonga hayi ngoba usushilo kuzoba njalo nakanjani umlomo ongathethi Khila Walikhosi Khosi alipheli moya we talk football SA